Sigurno ste mislili da sve staje na božićnom drvcu, ali Andrej ima još posla u Slavoniji. Čača donio neke lampice pa rekao ajde da ih stavimo da ne stoje bez veze. Super stvar je što su na baterije pa možeš s njima di god. Ja sam odlučio po prvi put ovako staviti tu na ulaz da nam svitli. Pentrao sam se po ovim lojtrama i to vam je zapravo evo pokazatelj da zašto Slavonci žive kraće, pa zato što se pentramo u papučama i papama po lojtrama. Iako visina nije bila nešto visoka, nema veze, svejedno sam se mogao polomiti, ali nisam. Inače, ja sam obožavao prije kititi kuću lampicama jer volio sam sve što to svijetli, ali nekako me to sad postalo malo i naporno, ne znam, zato što više nije taj vibe da padne snijeg pa da onda baš imaš ono kao u filmu ugođaj. Nema veze, svejedno volim kad to svijetli, a naše selo je baš cool po tom pitanju. Doslovno sve kuće imaju okićeno i sve tak svijetli baš kao u filmu. I ne znam šta je s ovim sad novim lampicama, ali svima je trajanje na 6 sati i onda one prestanu svijetliti kad trebaju svijetliti po noći. Ne kužim. I još ova drvca ispred ulaza sam malo našpricao ovim sprejem. Mislim da su jedne lampice odmah crkle čim sam posprejao.